ma ade baka samfoni afidie Adom TV woje ne sen ye wade oye ene de mete badwam ahemfie ena mede Nkuranhyensem ebrewo ediam yeso eye Apostle Dr. Ni Tekotego what you say me de radiase ede ma brabo na otu nyina me koso maka nyoma me suaye me sen life at 70 obi sam say when you 70 me hwe me so say me nyini sen wa me de mfa ho me ti life at 80 ba ade a me suaye di kan ye wadwene ekura wo wonu say me fa atwa konkunu e kan ade bi na mante ase ye na kira me do suko mu na mete ase say Ephesians chapter 3 verse 20 o say na wono a wotimi ya ade nyina e ma na broso ekosi kwan fa so dwene ho a yesuso ya dwene proso he who is able to do exceedingly and abundantly according to your thoughts and your imaginations. It say ade bi abadwene ho no onyame hye ne ma e ma wie peyo edema susu bi abesusu no onyame hye ne ma e ma wie peyo ema abusua ene de minim nyoma osusu ho wadwen proso banye hu se osusu ye bia bebem wo de susu fi susu onya susu bone susu awudie susu atimoden nya osusu bia no meka me kire o se osusu ye ebe hyema na ebu afaso wonu se wadwene eye consultant wadwene eye director of your life wadwene eye wabrabo mu CEO chief executive officer na bibia ensane ema wabrabo mu kosi se befa wadwene proso ushia oba na apɛ no no wadwene mu na onye nso se oba de na mefe ede na hu wo no ho a ye ofe na aka se wo pɛ no wo so aka se wo pɛ wo no de na ba adwene mu a o ka se wo giso na na de adwene bɛ na da adwene proso wa obubrɛ ye bebe na ye pa adwuma he mekɔ adwuma me siese me ho nya adwuma me yire me ho aye adwene a wodwene no na ma de ko interview na nya adwuma ne wi a adwene a wodwene no be kenya ho ana ebubu abamu wadwene eye nkuranhye na wadwene eye abaguro wadwene betime agina ehuso na wadwene betime agina gidie ne ndaso so wadwene betime kenya wodo na wadwene betime kenya wotan wadwene betime kenya subani ya meka wa aben yankopon wadwene betime kenya subani betime aben obonsam efiri ba biara abraba wo boye so be yie so be di hia so be koso onkoso ni titiri agina wadwene proso mahunu obi a ye wo na kura ba bi wose me de me kura se ni ba me de me frantomago enti me dwene me ho obetra wa frantomago kosi da ba wu mahunu obi o se me de ekoda me nanti enti me de pragro trawe na ye dia prago wiase ekoda wo nanti a bibia nche se wo mfa dro so e ma na nyeyie ekoda wo nanti a bibi nsi kwan se obechechira akro na wadi agro wa abrabom emu wo frantomago a bibia nchire se obedi ntomago na bo asen na wadi agro abrabom susu susu wadwe proso no ene wo ne kwa mi ganji mi choko nje kwa fe ma jwana na wadwe no enye sa na ate wonya nkrani wonya akani wonya obi afri fragmentam wonya not na you are your mind. I am my mind. Cumulatively, the results of our lives are first manufactured in our thoughts, and they show in our emotions, and then they become our beliefs and attitudes, and they become your behaviors. When your life is not going on well, stop looking at others and start looking at you. What are you thinking about? And now I'm sorry, but why I said, would you have bisa wadwene he bibia nso kwan so badwadwene pa me da me wakyere me na badwadwene pa me kenya adwene pa e kenya nsusu papa. You see, the right kind of thinking promotes good judgment, reasoning, and decision making. Adwene a odo ene negie wo mu no e kenya nsusu pa e ma mesemu ye ne pa na adwene a wotan ayre wona bufo mu no e si nsusu pa akwan de ntia bebre ye ntimi nya abrabo anu yie ne se ejina ya adwene a ya adwene so aso anapa ene ye bre ena me hunu amane ena me frefie we mu ena me nipa simasi ena me kope o je se why ha adwene a ya no
sabi susu ye pa emem. Good judgment cannot stay in a mind that is filled with anxiety, sadness, and anger. Good judgment, reasoning, and decision making cannot be taken from a mind that is filled with anger, sadness, and anxiety. So stop being anxious. Obeka Bible say, be anxious about nothing. Yes, you can say, be anxious about nothing, but in all things. Or say, na de nyina mu no kokoto dwa na bu kotodwe na fam pa bo ne sufre efe yankopon pa bo ye de empa bo ye nkuranhye empa bo emagidie nyankopon emesraw wo no wo de asem atu obi anim enti emra wo de hia dem no gya se wo dwini me de me hia ni o me bibini o me de Ghana me we se are bebre petrol boy de o dokrum boy de enti de gya se wo dwini adwene a eka wo subanhye na adwene Kenya wusu ene watenka. My first lesson about life is life continues. And life's foundation is built from the voices in your head. When you be high, what's around a comedy because we are doing process. What was Uncle Mono? And comedy, some of them are critical. No, your fee. We won't mean yet. We won't mean yet. Women for her. We ain't we be quiet now. Those voices can demean your life or can lift you up. Search the voices on your mind. If your life has to go on very well, search the voices on your mind. Ask yourself, what conversations are going on in your head? Me, I dream ben awojene. En kitangudi e koso adwen poso. A friend of neuro linguistic programming. And I share abrabo. The foundations of your life are built from the voices you hear in your mind. The things you tell yourself creates the things you are able to do. Somebody may say, make a commitment to become better and greater. Sinyira na kacha o se fi na dekwe medimu na meyi ma wade be yi bisika sem bedimu ba pom ni besi yi na me so magina brane ma your mama yina so ne se me dwene amama adwene a ede me kan ko ekoyi enye sku amako na sku amenkoye wadwene si wiye wadwene enyina wodoso wadwene enyina kuduro so wadwene enyina nyansa so wadwene enyina no kure wadwene enyina nyamesuro so na wadwene enyina pepepe yoso onyame nka ho wate onyame nhye abrabo mu ma onyame emo abrabo mu nsuo enso ne yeso na empo emfasede emadwaro aha na meja wo me da Adom TV adwuma kofo nyina as titiri mia menua Thomas ni ade na webe kampadu medamo ase na mada cameraman Henry na sound so Danny and Daniel in the Lions Den will be our yam rehwebia aha na mekra wo koso na hwedwuma bedwuma die woni onyame entina